Hello everyone. So manu bhala se wana hop kuri ase. Moi bishi deri gana upload kornai aro YouTube te ko update thakanai 4-5 months hoise holipi na parina ajipi ekta gana loina ahena ase konyak hymnal number 217 ase. Etu gana jana kan ekilote kuribo man ekilote sir glorify gana kuribo bishi din koranai moi busy schedule hogina holipi ajibar suru gana ajibi continuously post korna jawole phapna kuri ase apne khan bi na parina subscribe koribi aro na parina amne support koribi de na to koi di ase. Chalo mon ita gana hunyo. Thank you. Lipu kadok lene tau chi su pai tai ning Hang hi ka dong me yang ye le chu bian bian lang Ia wei pu asai te ye lak pe tau tai lak E yen sau sau man ngi tau tai lak Tai ha chi su pai te tai ha Apakan mengolah kay daw la kay Tai ha chi supay tai ha Iya apa daw la kay tai ha Di bu kadok lene daw chi supay tai ni Wang yang lai ye yang ayong pu yen nang Ia ke wei ke ma atau hang tu yen nyam lak Ia pai ngo ma hang tu yen nyam lak Tai ha chi su pai de tai ha Apakan mengolah kai da wei la kai Tai ha chi su pai de tai ha Ia apa da wei la kai wei tai ha Lipu kadok ye si ke ma ka dang me Yen yi pa pen me aya hang o lak acha Ia mai ye sing pulam nyu me ta wei lak Chi hua ching ngui ye i pai tau tai ning Tai ha chi supay te tai ha Apakan mengolah kay daw la kay Tai ha chi supay te tai ha Ia apa daw la kay tai ha